Mu Burundi Perezida Ndayishimiye yavuze ko nta munyamahanga wemerewe kugura ubutaka bw'igihugu cyabo. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yatangaje ko nta murundi wemerewe kugurisha ubutaka ku munyamahanga, asobanura ko ubutaka bwose ari umutungo w'igihugu. Ibi ngibi yabivugiye mu nama ngiranye n'abayobozi b'intara ndetse n'ababurugumesitiri, aho yasobanuye ko nta muturage ufite uburenganzira bwo gufata ubutaka akabugurisha ku munyamahanga. Yagize ati nta murundi n'umwe ufite na santimetero n'imwe y'ubutaka, nicyo gituma twamenyeshe ko nta muntu wemerewe kugurisha ubutaka ku munyamahanga. Rero Perezida Ndayishimiye yavuze ko mu itegeko nshinga ry'u Burundi rya 2018 handitse ko agace k'igihugu kadashobora kugurishwa cyangwa se gucibwamo ibice. Yagaragaje ko umuntu ugurisha ubutaka ku munyamahanga basa no gurisha igihugu cye. Yatanze urugero avuga yuko mu gihe umunyamahanga afite amafaranga menshi yaza kugura ubutaka bw'abaturage, bishobora gutuma abarundi basigara badafite igihugu cyabo. Icyakora yasobanuye ko mu gihe umunyamahanga ashaka ubutaka, bishobora gukorwa gusa binyuze muri leta kuko ari ifite ubasha bwo kubutanga hakurikijwe amategeko. Yongeye ko umunyamahanga ushaka ubwenegihugu bw'u Burundi ashobora kugura ubutaka nk'umwenegihugu. Yavuze kandi ko hari abanyamahanga bageze kugura ubutaka ku nkengero za Lake Tanganyika bagamije kubuza abaturage kongera kuhagira, ariko leta iza kuza kubihagarika. Ku rundi ruhande kandi ishyirahamwe rya Arucuto riharanira uburenganzira bwa muntu ryagaragaje impungenge ko amagambo ya perezida ashobora gutuma hari abanyamahanga bafite ubutaka cyangwa se inzu mu Burundi bashobora kubyamburwa burundu. Umuyobozi w'ishyirahamwe Ndayisaba yavuze ko amagambo y'umukuru w'igihugu afite uburemere, bityo ko hakenewe ibisobanuro birambuye kugira ngo hatagira abantu bashobora kunyagwa imitungo yabo. Ngaye ngo kore by'i Burundi bisobanuye ko nta munyamahanga n'umwe wemerewe kugura ubutaka bwo mu Burundi. Nanjye ngari nkora subscribe n'imborga mugize kuri iyi chaîne, ngenda cyari Obinangini Obi Time News mu gihugu cy'u Burundi. Obi Time News.